Reeba Ahindugire ne kuchibwaho Kakoba Institute Rutagarama. Koroka yumka humura program na Reeba Ahindugire kandi ndiyo murimbagwa ejinesha ngo murishema omujenyi witu no muguruso w'imyaka 92 nahabwe ekibigambo by'omuntu mukuru nkogwe byakufera no wafirwa cyangwa reka tugumize munawe so twaba tushirya mirimo yawe mirimo yanjye teaching profession kuna ihumwire so oba head teacher mba head teacher yes nuko nhaha wagumire ninga wisha watunga transfer handi twahendero head teacher kiziba kuna ryirikiziba naza mijina kuri umugomboro yakuri narigirimo unaka imijina nkazo masomero make naza rwabutura habusheraho no mwarete rwaho aho mpaho no mukazi wanje yarigirire naza kusoma nkandi deputy head teacher rwabutura akaroho baheda masaba bibiri hati no diyo yansangireho akamusanga agera institute akamujya to bwiro bumbuza koho ubwo bwa raisisi yamarwa kugakurga mubiri yawo mbeno puro your socks yes umukazi kwa none ngwana umuto mukoreji yes isangwa nyine munyano wanje principal mbarara ati bakagiye bagigarra kako na kachibingu muhandikire baranka hedaticha ni kumutwekera umwami kana na mponka mbona kafu akara principal aho mugisa no gwatahire ngo mukama katonda gumu agumizamo okay so atukuna birendo rwabutura nawe kandi yaza Kakoba najya ngo muka kandi aba bana biza kuba bata nyina kabakiriho bwiro kandi yansigira abana yaza kusoma mbene naguma nisomesa cyarema nuko ku processinga okumura obwire bukawashiro bwa retirement myaka kayashire so o processing retirement kugira ngo taho mukogumye nabana nsanga abana biyabiri yaziri abana bakaba tahaha bonka bonka shobo torahumwiro kina abana bato munonga bakabakiri batwabi so wahumura wisha nahumura hatko washiraho wakora mirumoki ukahumura mwaka ki kandi wakora ki nkahumura kinana nena koroga kinana nena kwikegishaha okora mirumoki ate nindisa norisa tinki ni mirimo yo kwinga ate no kuyishinte zanjye yo kuyo ni kente nkazingahi nyine nte zanjye nkinaho no sibaho nozireba ni nkora sengenje ningira kinyihenenga kina mana gukora sengenje emisumari nyine nyondo yanjye amani n'emisumari okay so hatebere bino sibo muntu wanjye konka shobo otakashira kusibo muntu ubu kokora mirimo kindisha emirimo ndizo kuna humwire najya ntimbwensi hati kanze kusubura mazima nakugambira okotaho ine kichoncho cyo kushubura ninga okaronde cyo kutayo cyabura kasi kuna humwire narebo kunda abase guma kwinga cyaremo ukomanyirire cyoka nkamanyiriye kuzombantu kusibona abana n'urwari nakaye hate okwetita kahabigere ryaguma okusiba hamwe kwaguma nuko kuza kusubura nkunkatunga sente zakubishaho amaka gaitu washubura ki nkasubura ebyomere oburo ebinyobwa
obusaza ebihimba na n'omugusha uko bitwara akagango mu katare ningo ko ine twaro mbikomera na nisingiro nkamvuga yegari kaberebere obweshobo ko ine birukwingana cyo byo kwihawa shemo kaza kaberebere ngura yonke binyobwa ngura yonke bihimba ngura yonke omugusha ngura yonke buro ntwara yo buro rero ndeta yebinyobwa na nombwire bw'orutaro twatuvuge gari washubura sente zarebeka sente zaguma nzirebeka zo kurebereka na nokuryo ni urya hwaro bajuza zo kurebereka hati iwe binyobwa kukaranga to kuryaho hati wokorya ho muringo ki kace uta hati nyenda kwebuza ukozirya muringo kugura kanyama ukareto mukaningo kariro ukareto mukankanta karira ganye nyama hero mukanta basa nani nje kose zaka inkanta zibyanyo hashiyo ko tarabaho kahuro risorora chikakutero munyindo okoroba okarya hoka wakastika kama echo nkanta kino magara ganje echo kurisa guzubwa hero na nokuzombare byo nkanta bine toranywire marwa kagachwa kare nkani nywaga gekinyankore nkagachwa kare na zaharaje so negisha hatonywa marwa na negisha hatinganya bambi sano bundi habo hokinyimo cyamane bagura ka wine ninyo kace ninyo kace konka ka wine nako tamarwa shi namarwa konka tokurega gura sente nyinyi mbego gepanka no gabasa so no nywa gabusha hajiro wagareta agesinyumo abana bateranira bakareta kacupa niwe nonyo nanye ninyo ichire weza mzee konka kuzombara ukasanga sitamyaho aha maduka ukahabantu rawunde mukashemero ukabongere ndijo magara ganje kiragire mwe abo kuba na nekindi omukazi wanje n'omuzuno ebyamaru atarakuze na takubimanya nyabwekyo ekyo nkakimureba mutisemere kunyamaru kandi nkamuganje nanye nagarugaho kogarjeho garakata sana sodana weziwe kwa yenywere ka soda ati omuri ebyo byona oyine binte buwayekorire kuruga ha murumo iwe kwaboro okora sente o-saving kuna humwiri nanotaka humwiri nanotaka humwire nakuwa humwire sente zawe okasavingo ntaka humwire kandi nkanta kurabana muno nisomesa abana abandi konka kwabo shomesa tunga sente intunga sente hati nyenda kureba sente zawe okazisavingota obwiro bwakataro saving kureka kuna bintu ng'omusara ezimwe ndyaho ezimwe mpereza abana school fees ezimwe zombizwaro niyo ya konka kunagire hihi na rwabutura na kibanza hihi kiza nyona n'omukazi ogw'owawe nasomesa natandikaho project yo kubyara omwana nabyara omwana obwamini atakabireho nabyara ekibira okwebifu ekibiri nabyara ebisuma emirembe n'ogireewo hati nasemeza orutoki akireba hati mbwenu namanya ngo obunabyara omwana n'obunakozesa abapakasi niza kuba saving yange mbwenu zo sente zange kunahumwire nezimwe zikaba nzikora nk'ebyo
kugira abakozi ababiri abinabiri n'intamu ntakubasa kubyekora nkigendo mbikomera nsanga nyine abakozi abari kugira bati abakwasa gukora okay mwe hariho omuntu ori kureba ha program omuntu ogwe nawe nayenda ngo akwegereho okwakubasa kubikira nyensya ningo omuntu ori aha murumo nayenda kwega katebe kanisa ata retirement ye hata omuntu ogwe nayenda kwegeraho omumagara g'abantu ekikuru asemere kugira property kugira ikibanza yaza kugira ikibanza agireka umwara atahe rero ekyakandi agire uko arabase guma nabika esente zaratunge agume arengo nakoraho nagira ki nabika hati nyowe tata kansigira ikibanza kikaba kitari kiti kikaba kirya urutoki rwonka nko bwate nkatamu ebintu ebikubasa kureta ki kundetera sente kandi kunahumwire nazo omu bigombe by'okubika negura za akawunti z'omu banka musanga kundi atunga esente zange nzitware nkahi nzibike ezindi ihe omunaka omu mwana ninga nkahi zirasaga rufizi nzitware nzibike obwahati twine system ya group saving eyi Mr. Yoda MP wahumwire yaresire omwe yo box nahabwekyo ndi omwe ori omu kabox kandi owajengwa akabox ako bamemba abo babe biine certificate mbwe nkabahandikisa biine constitution biine na certificate yabo mbamanya omu government orikunyaga tumutwara omu government tumutabariza ayihura mbwenu aho abataka bariyo mbanyegyeramu kureba ngu ndiyo nimbasomesa okuguma nibasevinga every Saturday mbwenu box yitu y'abataka yabakunyegyeraho nesevinga every Saturday saving yitu y'akaboxi n'2,000 orikwebasa nasasura omutwaro omukye nasasura 2,000 ondiijo 4,000 ondiijo 16,000 ondiijo 8,000 rero orikwebasa n'omutwaro ati ntubika sabiti 11 oyosanga oine emitwaro yawe 50 omu mwaka okitamu amagoba ago baguma mbareta barikuguza osanga oine siringi nk'emitwaro nka 6 osikura enyama nozigura enyama osikura akanyama mwene kukira munonga nimusevingire enyama ya muhero gw'omwaka no ntusevingire kureba ngu saving yitu nibika oguze nitubika rero tweguzamu sente twatwine problem konka muhero gw'omwaka mubagana muhero gw'omwaka niteka nituragira kubagana rero tutandika omwaka omushya mbwenu habura abantu abandi nabo bajoininge nkotu box nkotu okay so obu waba okiri muto hariho obu warire life life yitu ekeerya okuzina omu bugyenyi omubugenyi mukamurga hamuzina tukatera engoma tuzina babapangisa shininga orugaho otahira obugenyi otahira obugenyi muzina niyo life tariho life endiijo mushemerwa mutere engoma ebyoma bitakizire tukatuzinira nandi ngidi mwenu ogire ekyeshongoro kimwe kyokunda munonga omu magara gawe ekyediini kyona ekyaba ekikokushemerwa ekyeshongoro ekyediini
ninkunda ningushima Yezu wanje ninkwibaza iwoyo mukundwa wanje ningushima. Ubu twaheza kusoma aha muheru tutandika ekyesongoro ky'okusiiba. Mbere ekyesongoro ekyo abana mbakira kukitagurana n'abakazi bakitagura. Ni uyu mukotagura ninkushima Yezu wanje ninkwebaza iwoyo mukundwa wanje ninkushima. Rero mutera mu ngaro. Mazima ekyo kikushemeza muno. Osemeza ohura wena waba contented abo ko watunga mukama wamwesengereza hati yakwereza amagara mbwenu osima. Mazima kandi omumitwarize omumicwe noyenda bakwishije nk'omuntu wabira ryata banyushye nk'omuntu wabe nakunda Ruhanga. Ekinkweberwa omu bwire obu hati n'abakazi babiri konka Bishop akanyikiza okusembera okwirira aha bwaki akareba okunabe ninkunda ediini buri sande nyo nimba nisoma kandi buri bitwero byanye nyo nimbihereza kuri kwentire tinkunyaga. Bishop yasharaho kwikiriza ngo garcha ameza banyikiriza abw'ensonga omukazi omukuru akanyikiriza n'omuto yanyikiriza. Arabwe endwara egi amaani gakagawiremu akabana ndinyidi tikakiro. Ninteekateeka obu nagambira akabani akaraka owabire natire endingidi akabasiigaho akabani aha rubaju rw'endingidi aha bwanyuma akakategwa akaguma nikatera enaaka akakarabya aha kabani bwanyuma obwo bwose obw'okukuuba bureke kucweka bubegye bube twist. Dero yaguma nakuba aha naaka irakare sound erigeyo mbwenu akabani akakabire kaho aza kuronda akabani obo bwo bani mbabukora mburgo omu miti mbwenu akabani ak'omuntu kakufaho basi birwabirugaho. Turikuhendera oyine ebigambo birikushaki by'obuhabuzi ebyorikuhabura abantu abagumira aha program bakureeba rero tuhendere. Ebihaburo by'okubanza n'eby'omuntu owabatizibwe akagomezamu omu diini yabatizibwe arikugikwata arikugishoma. Ekyakabiri ninyenda ngu abantu ninsaba ngu abantu batemu ifubo gavumenti yaabo habw'okuba oswire nyoko nuweso. Gavumenti eriho ekutwire ninga eyarabireho eri omu busoborozi niyo mukama waawe bosemereire kugigondera kugitamu ifubo baza aha murimo bagukore bagushyikirize kandi bareke kuryangatanisa sente za gavumenti. Babari munonga mugenzi wanje ori aha program aho niho twahenderera kandi omugenyi weitu omugurusi w'emyaka 92 ningira eki yagamba ati nsheme kujana kimwe kinayongeraho kora woriho hurire ekyawo wakyehiramu. Ogu n'omuntu owabire omushomesa otendekirwe akaba omushomesa w'omu klasi akaba deputy akaba head teacher so akakora obushomesa mpaka ahumwire kandi na hati nakibwesimisa kuyahereza yashubura turugambira aha myaka ye 92 akiriyo murisa akiriyo narisa konka yatuhabura kandi mpamyi wabo ruho oyiniki wamwegamo twaturiyo mucyanga ecyambagwa omurushema kandi omugenyi witu yariyo mugurusi kabazeyo nyowe onabandi betkomjuni nyine Asaf turiyahebwa nyine Gerard Katusabe n'abagenzi bitu aha program eji
aha team yareba Ahindugire kandi yanekishibwaho Kakoba Institute of Commercial and Technical Studies mugumiho. Reeba Ahindugire yabanekishibwaho Kakoba Institute Rutagarama.